Ok, stigao mi je dron danas poštom. Nikada nisam upravljao ni jednim dronom, a definitivno mi treba neka površina koja, da kažemo, je ravna i nema ničega gdje ga mogu slupati. I naravno da je prva ideja šta? Fudbalski stadion. Ali ovdje očigledno ima neka utakmica i ne bih da im kvarim zabavu. Ok, ovaj parking na kraju ipak izgleda kao najbolja opcija. Nema gotovo nikoga nigde. Tamo gore imamo malo više populisanu ulicu, ali ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Ovdje imamo kuće koje se izgleda malo uplašilo mene. Vidjet ćemo kako reaguje na dron. Poneo sam dron u rancu. Evo ga ovdje. Šalim se. Dron mi se nalazi zajedno sa daljinskim u džepu. Poneo sam cijel ovaj ranac samo da bih napravio tu foru. Ovako izgleda dron. Ovako izgleda njegov daljinski, mada može da se kontroliše i preko aplikacije. Tako da probat ćemo jedno i drugo, a dron zapravo ima kameru koja se nalazi ovdje, ne znam koliko dobro vidite. Tako da vidjet ćemo šta je lakše. Ok, za prvi put ćemo definitivno da pokušamo sa daljinskim upravljačem, jer sam još kao i čitao uputstvo. Treba ga stavimo na pod. Uzmemo daljinski, upalimo i njega. Sada da bismo ih povezali treba da ovo uradimo i vidimo da su sada prestale da sijaju svetla. Ja ću kameru ovu postaviti najbolje kako umem, kako bih napravio neki ugao. Pritisnuo sam dugme za snimanje. Ne! Vrati se dronu. Ok, samo da vidite koji je kvalitet kamere koja snima. Nije to ništa posebno, ali nije ni loše, pravo da vam kažem. S obzirom da je na telefonu dosta teže letiti sa njim, pokušat ćemo još jednom sa daljinskim, ali verujte mi, baterija na ovome nije previše dugačka, tako da evo iz ove perspektive kako to izgleda. Naravno, dron nema svoj stabilizator, veoma je mali i kada dune vetar mnogo ga lako odnese, ali to me neće spriječiti da ga vozim još jednom, dva puta.